згадуємо наше свято і запрошуємо на сцену білоруську поетесу з города Слоніма, керівника районного літературного об'єднання ім'я Анатолія Іверса Ірину Войтка. Добрый вечер, поважанные сябры. Я привезла вам привітання со старожитного Слоніма, який стоїть на синіх берегах Шчари, города, яким любят и разумеют родное слово и поэзию. О, родное слово, ты люба и мила, ты серце собою моє полонила, як ти зрозуміла і щира, і близька, матуля, стяжинка, веселка, колыска. Тебе где почую, бы песня прольется, и новую песню задумая сердце, и станет так светло, так чисто и ясно, криничка, променчики сонейка красно. Хочу, каб жило ты, хочу, каб гучала, и новых, каб песень, соткала немало, каб несли у сердце тебе прозвяки, твои белорусы, мои земляки. И в этот цудовный день, Международный день поэзии, хочется прочитать верш, присвяченный творцам, моим сябрам по перу, поэтам. Поэты, 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 якое, скажите, красы, а песня, гуляя по свете, и льются яе голосы, а песня, полонить правдиво и хмелем чаруя душу, я эту песню, як дива, у сердце тревожным ношу. Без гэтай музыки слова жыццё мне свое не прожить. Каханье, народить поэта и вымутить с песнею жить. Поэты, 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 вы сеете зерне красы. Хай песня, гуляя по свете, и льются яе голосы. Со свято поэзии собой. Георгій Кісельов приїхав з города Волковиська. Поэт, критик, перекладчик з білоруської, німецької і французьких мов. І мастак. Запрошуємо вас на сцену, поважаний Георгій Іванович. Ошибка растянулась на 35 лет и переросла уже в любовь к этой земле. Вот. И вот немножко об этой вот своей судьбе почитаю стихотворение. Нет, не за Волгой и за Доном, теперь живу я за кордоном, и за Днепром, и за Двиной, живу, как за своей виной. Мы все родились и взрослели в одном большом СССР. И в это верится с трудом, что перед Родиной кордон. Судьба спрязала дикий танец, я для России иностранец. Хоть сразу и без паспортин, по роже видно, славянин. И благо, что меня лукавый не заманил за Долгаву, а то бы верно латыши меня душили от души. И слава Богу, батька Лёма не оказался вероломным, и Стась, и Янка, и Олесь меня обняли братом здесь. И как дядь Баец гонолюсь я, горжусь я милой Белоруссию, и к сердцу в крае белых роз я прижимаю речку Рось. А чуткой памятью с тоскою я грежу чайкой над обою, и все мне кажется всерьез, в Аку впадает речка Рось. Теперь о судьбе поэта. Иносказательно, конечно. Как в этот дом попал Сверчок, Бог весть. Но лишь стихали двери, он сурдинку, дурачок, играл на скрипочке дворной. Своих хозяев добрый друг
как настоящая цикада, он возвращал им летний луг в его немолчном пицциката. И длиннорукий узкотел, он так старался каждой нотой убрать морщинки, он хотел с их лиц, испорченных заботой. Когда же дом от храпа глох, он под столом для провианта едва найти мог пару крох для пропитания таланта. И нынче теплый шум дождя он вплел в блистательное сердце, себя, казалось, превзойдя порывом крохотного сердца. Меж тем хозяин щи доел и, привалясь спиной к уюту, сказал: «Сверчок мне надоел, хотя бы заткнулся на минуту. Я в адском шуме целый день, сыта по горло этим звоном. О, Боже, у меня мигрень!» Хозяйка молвила со стоном. В сердцах наказывать сверчка хозяйка ринулась со стула, струя крутого кипятка в жилище гения плеснула. Он от беды, он от людей не ждал беды во власти глупых сантиментов. Простак, он грозный шум воды принял за гром аплодисментов. Я поздравляю вас с Днем поэзии и не считаю, что эта поэзия для избранных. Нет, Пушкин, Тютчев, Купала, Богданович — это не для избранных, это для всех. Но только к ним надо сделать шаг. Надо, так же, как к Богу надо делать шаги самому, так же к поэзии надо делать шаги. Это не для избранных, это для вас всех. Я считаю, что вы сегодня этот шаг сделали. Спасибо. Тамара Мазур, поэтесса, лауреат премии «Ім'я Дубко», автор нескольких сборников поэзии «У тым ліку для детей». Сустракайте! Добрий день, шановні сябри. Я вельми рада, що у нас з'явився такий театр. Хочеться пожелати йому такого довгого і вельми щасливого шляху. І я думаю, що ми, журналісти, будемо в этом допомагати. А сегодня я хочу сказать, что поэзия – это заўсёды настрой. Калі гэта літаратурны вечар, конечно, рыхтуешься нейкую спецыяльную праграму, а калі вось так вось у когорте выступать, настрой адбіваецца на ўсё. І я вот зараз рыхтавала адны вершы. Настрой такі цудоўны, такі святочны, такі сонечны і вясновы, што мне захацелася пачытаць вершы пра каханне з кніжкі «Пакуль кахаю». Верш жаночыя. Сон мы дзявочыя, ласкі жаночыя, што опоясаны мудрым журбой. Як же нястомна кахала завочыя, як же свой позірк хавала з табой. Доўга цярпенню каханкі вучылася, часта злучаючы неба і дол. Кім жа ў душы тваёй я пасялілася, смела зрываючы зоркі ў прыпол. Ласкі жаночыя, сіта льняное, шчыльна прасейваю сны без віны, вочы, крышталікі неба, вясною ведаць не могуць уласнай цаны. І яшчэ адзін верш на такую ж тэму. Ведаеш усе шляхі да Бога. Я сцяжыны да зямных крыніц, зыркае заманлівай строга чырвань засамочаных суніц. Я сваё святочнае ўбранне шыла спектр кветак палявых. Ты сівых нябёсаў на світанне да мяне спускаешься на міг. Шепчаш на паўжарт: моя сястра ты, з моўніцкай загадкай у вачах. Цэніш ты нябесныя пенаты, я шаную свой зямны ачах. Вялікі дзякуй за свята. Поэтесса са Смаргоні Алла Клімянок не толькі паэтэса, але выдатны журналіст,
вядучая, выканаўца песень, жаданы госць у любой, нават самай патрабавальнай аўдыторыі сустракання. Раз тэатр, то тэатральная мініяцюра. Эпіграф да гэтага верша – народнае прыслоўе. У бярозавым лесе любіцца, у сасновым маліцца, у дубовым волю каваць, у яловым душу чорту прадаваць. Верш «Чатыры лясы». Так, іх чатыры ў маёй планіды. Дубовы лес дзяцінства залатога, над гнуткаю вярлёю краявіды, як волаты дубы над спелым логам. Бабуля жалуды там собирала і ў мяне пад ложкам рассыпала, каб я да ранку ціха, мірна спала, каб дужай, каб здаровай падрастала. Другі мой лес святлом бяроз іскрыцца, юначай нагадвае забавы. Як можна там было не полюбіцца, забыўшыся пра гонар і пра справы. Мы там збіралі пацалункі, кветкі, пісалі вершы, хлопчыкі, падлеткі. Мой чысты гай, там маўклівы светка, а сёння там гуляюць нашы дзеткі. Я праз яловы лес ішла аднойчы. Там здрада цемрай закрывала вочы. Там спакушаў мяне нячысцік тройчы. Там дні былі чарнейшыя за ночы. Чацвёрты лес, доўгачаканы вырай, сасновы бор з духмянаю жывіцай. Тут сэрца і душу адкрыю шырай, тут буду за дзяцей сваіх маліцца. Лясы чатыры ёсць у кожнай долі, лясы бязмежнай радасці і болю. Мы ў іх гартуем дух, хто менш, хто болей, каб не згібець, не згінуць у няволі. Дякую, са святам. Хто на гродзенскай зямлі не ведае паэта Браніслава Ермашкевіча? Ён нават у кнігу з такой назвай трапіў «Хто ёсць хто» на Беларусі. А найперш Браніслав Іосифович – беларускі паэт, аўтар некалькіх кніг, жаданы госць у многіх чытацкіх аўдыторыях. Сустракайце! До Францішка Богушевича узнеслось слово. Зашла з нябёсаў светлакрылых свірана вестачка вясной. Зямлі матуля падарыла Францішка раннюю парой. Бывалаку вабраў ад маці ён мову родную сваю. Як на калыску дзіцяці яна спявала ўпершыню. А як хадзіў ён полем гаем здабыць крынічныя вады, зачараваны родным краем, спатоліў смагу назаўжды. Насуперак мясцовай знаці пранёс ён слова праз гады, узнёс яго, у мове маці пакінуў яркія сляды. І стаў Францішак Богушевічу першы рад сярод імён. І сёння в слове задушевным я чэрпаю надзённы плён. Я ганаруся роднай мовай, на яе Францішак размаўляў. Я дудку, смык, нібы прадмову да ўласнай спадчыны прыняў. Дом Максима Богдановича. Каля парку імя Желібера на рагу старажытных дарог стаіць хата. Тут чыцца паверылі, што яе ўратаваў абярог. Гэта хата здаўна мне вядома. У смузе тут жывое трымціць, тут знікае з душы маёй стома. Разам з птушкамі ў вырай ляціць.
Тут ад подыху полымя скача, яркай свечкі, што зараз гарыць, а нічого ўжо не перайначыць. Немагчыма жыццё паўтарыць, толькі п'е всенародная памяць сваёй творчасці, небось крыніц, темры, жорсткасці, невыцтва замяць, пред імя твоим падают ниц. Будь мы разом в Максимовой хате, мы душой своей богатеть, узмацнять родной мовы богаття, разом з ім возрастать і стареть. Со святом вас, шановные, дону і добробита на користь нашого примоння і нашої чини. Со святом. А зараз, сябры, для вас грае музыкант, джазмен, кампазітар, стваральнік джазавых праектаў Александр Краўчук. Сустракайце! таксама адзін з самых маладых паэтаў абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў. Займаецца літаратурай, рэжысурай і побытавымі народнымі беларускімі танцамі. І ведаеце, у яго ўсё атрымліваеце. На сцэне Антон Янковскі.
Добрый день. Хотел бы вас сегодня повіншаваць, по-перше, со святым Народным днем поэзии, а по-другое, я хотел бы повіншаваць вас с великим святом, стагоддзям абвяшчэння Беларускай Народнай Республики, стагоддзям заснавання беларускай дзяржаўнасці. И першы верш прысвяціць менавіта гэтай падзеі. Я збудую сабе краіну, яна будзе прыгожай, як кветка, яна будзе магутнай, як ветер, яна будзе пяшчотнай, бывуснай, яна будзе маёй матуляй, будзе песні спяваць для калыскі, будзе нянчыць дзіцятка малое, кападаным, ён быў у сваёй хаце і па ўсім наваколлі замежным праслаўляў свае вочы азёры, ды палі з валунамі камнямі, каб разносіў па ўсім белым свеце ёсць. На мапе дзяржава такая, тут краіна цвіце і красуе, нараджае дзяўчат даўгакосых, незалежная, вольная, шчырая, самастойная, з межамі роўнымі, з мовай роднай, прыгожай, пявучай, што як маці нам дадзена Богам, на якой мы малітву чытаем, каб над хлебам пахучым краіны не кружыла драпежнікаў зграя. Я збудую сабе краіну па запавеце роднай матулі, назову яе Беларусю и никому скорить не дозволю. Для мяне асабіста дзень паэзіі гэта яшчэ дзень, калі не стала маёй маці. Таму сёння ў гэты дзень я не магу не прысвяціць наступны верш менавіта ёй. Даўно ўжо быў на магіле, і гэта вялікі мой грэх. Здымаю кіно па ўспамінах, галоўным героем твой смех. Галоўным героем усмешка і рэха ад гучных размоў. Патрэсквае вогнішчам печка, і ты яе грэеш плячом, і зноў ля пліты за вячэрай, альбо ля вакна ў цішыні сумуеш. Ты скрыпнулі дзверы, вярнуліся ў хату сыны. І колькі бы я кінастужку не ставіў штодня на паўтор, і зноў на магілу вернуся. Присяду, скажу, я пришел. Дякую. Наталья Цверко стала членом Союза письменников год тому. Молодая наставница приехала с агрогородка Скрыбовцы Шучевского района. Пишет верши для детей и взрослых. З'является автором книги, вершев и шматликих публикаций. Запрошаем на сцену Наталью Цверко. Усім добрый вечер. Со святом поэзии, всех творчего натхнения, сонечных дел и душевной теплыни. Первый вершик я хочу прочитать, называется «Моя земля». И присвящен ее местинам, где прошло мое маленство. Моя земля, маленство стежки, дзяцінства край, шароўны мой, хоть свет вакол такі бязмежны, моя душа заўжды з табой. Тут устаюць мои світанні, тут дрэнлі ціхі вечар мой, надзеюся і ўсе жаданні, моя душа заўжды з табой. Табе паклон мой, самы нізкі, табе уся моя любоў, моя земля, моя калыска, моя душа заўжды з табой. Яшчэ адзін верш пра вясну. У цёплых колерах вясны замілаванне і надзеі. Вясной святлеюць нашы сны, і душы нашы святлеюць. А сэрцу хочацца адчуць каханне смак і асалоды, і словы добрыя пачуць, што ад душы і без нагоды. Ды хай закружыць нас вясна, у караходзе зноў імкліва, хай будзе шчодраю яна, не пашкадуе дзён шчаслівых. Дзякую. Рыгор Гармаш піша верші на 3 мовах, але найбольш на своїй родній, українській. Поет, автор некалькіх поетичних зборників, які станоўча адзначені літаратурними експертами столиці, і які дали йому можливість
стать членом Союза письменников Беларуси у минулом году. Мы желаем новых творчих взлетов вам, Григорий Степанович, и запрошаем на сцену. Добрый вечер, дорогие друзья, с праздником поэзии. Украина. Как это слово звучало 10 лет, 15 лет назад, и как оно звучит сегодня? Звучит оно совсем по-другому, ведь все поменялось. Если бы поднялись наши отцы и деды, то они были бы просто ошарашены. Все перевернулось с головы на ноги. Все, что они построили, завоевали, взломано, разграблено. Страдают безвинные люди, старики и дети, а кто-то на этом греет руки. Кто это? Кому это надо? У каждого из нас есть свое личное мнение, но объективную оценку даст только история. Верю и хочу, чтобы все рассудил Божий суд. Мои стихи, как плач об Украине. Мои слова, как набат. Разве не вспомнишь Ярослава Фучика? Люди, берегите мир. Мои стихи, которые войдут в 5-ю книгу, вы сегодня услышите первыми. Иду я шляхом. Иду я шляхом степовим, широким, до хати рідної з другої сторони. Моя ти земле, я блудив всі роки, спішу до вас, мої лани. Ти чуєш небо рідної оселі, пробач, що я покинув вас колись. Ніде нема теплішої постелі й такої церкви, де і я молився. Я доторкнувся знову, що довкола, немов би крила Божі підняли, дала їх хата і маленька школа, щоб сильним був, а був же я малим. Моє село, як пристань в синім морі, ти, як маяк, сигнальні шлеш вогні, тут небо чисто і привітні зорі, забудь не можна тебе, рідне, ні. Тут сніг білій, другі зовсім квіти, туман молочний, хлібні береги. Тут родяться найкращі в світі діти, стоять старенькі, хатки дорогі. До себе в сад зозулю буду звати, одна ти в світі вмієш ворожить. Зроби таке, щоб стрілами не мати. Це я вернувся, буду з вами жить. Да тільки ні. Зозуля прокувала, нема батьків, їх чорна взяла мить. Вони в степу, земелька їх сховала. Калина з вітром, з травами шумить. Іду я шляхом, днем чи серед ночі, в село, там хатка нахилилась вбік. В руках заплачу, як побачать очі. Пробач, прошу, рідненьке, що утік. І другое такое. Хто ж винен? До тебе вернувся я знову, мій степ, моя річка, мій шлях, почуть, щоб напівною мову і в небо затіти, мов птах. Де зорі були, тепер хмара, де степ шумів хлібом пустир. За що, рідний край, тобі кара? Забули про Бога й псалтир.
зав'яв вже й барвінок, лиш зілля покрили і шлях наш кущі. Не чутно пісень, де весілля, куди подівались хрущі. Хотів я послухать зозулю, побачить вишневі сади, тепер тільки мова про Юлю і свіжих могилок ряди. Хто ж винен, що ти, Україно, поникла, немов сирота? Хто винен, що ти на колінях, чи може молитва не та? Чи може мешає хтось зверху? Невже не хватає вам сил? Ходити частій треба в церкву, іконам поставить хліб сіль. Повірте, ніякі пилюлі не вилічать вас від біди. Дурили вас Ющенко і Юлі, сказали так наші б діди. І є ще о Донбасі. Мать проважає сина на війну. Повертайтесь живими додому. Крик, як з неба до рідних синів, з фронтового козацького Дону до Дніпра, до його ясенів. Ти ж у мене один, плаче мати, як бузочок розцвів навесні. Я ж тебе не учила вбивати, а учила співати пісні. Не успіла я вишить сорочку, візьми хрестик, це мій, бережи. Рушничок ось тобі, мій синочку, і іконку в рюкзак положи. Не находить собі мати місця, бо вірвалася в хату війна, на вербі сумно шепчуть щось листя, ніч навколо, не видно майна. Обняла, до себе притулила і платок свій дорогу дала. Він, синок, тобі буде як крила, повертайся скоріш до села. Буду, синку, за тебе молитись. Мати Божа, навіщо війна? Дай же мріям дитячим здійснитись, їм би в поле, бо там посівна, їм би діток своїх годувати. Старий батько говорить, прости, який гріх убиває брат брата, під снарядами даже хрести. Олігарх, це твої там мільйони, сіють смерть і хрести з ясенів. Олігарх, це твої батальйони, і знекровили наших синів. Повертайтесь живими додому, ми чекаємо вас вдень і вночі. Оброзумтесь в столицях свідомі, ваші голови треба лічить. Божий суд всіх наступить за горе, за українських батьків, матерів. Поміняло світ Чорне море, болить серце, і я постарів. Святлана Тарасова, літературознавця, критик, поетеса, автор шматліких наукових публікацій. Слово вам, поважана Світлана Миколаївна. Я рада сёння далучыцца да ўсіх пажаданняў і рашаванняў, якія прагучалі ў гэты святочны урачысты дзень. І я асабіста рада прывітаць усіх прысутных, аматараў паэзіі, гэта бясспрэчна, і таксама падараваць вам некалькі хвілін паэтычных радкоў. Для мяне паэзія сугучная двум словам, якія таксама жаночага роду. Гэтыя словы яны падскажуць вам именно сёлетнім месяцам, сакавіком. Гэта словы маці і слова жанчына. Няма тых слоў у слоўніку яшчэ, каб выказаць усю любоў табе. Складаць заўсёды трэба іх на ноў, каб выказаць усю любоў.
З усіх зямних і боскіх таямниць нема другой, заманлівей і дзіўней. Застацца назаўжды для нас павінна, бо больш няма заманлівей і дзіўней. Хай смутак, боль навек мінуць цябе, і толькі усмешка вусны твои спее, усіх яна цяплом сваіх сагрэе. Хай смутак, боль навек мінуць цябе. Звычайна жанчынам пра жанчыну пісаць не прынята. Но вот парадокс. А хто, як не сама жанчына, ведае, што нам патрэбна? І я дазволю трошкі несур'ёзна сказаць пра сур'ёзнае. Што трэба жанчыне, уявіць я пасмела, як быццам мы добра пра гэтае знаем, і што мы сабе пажадаць захацелі, мы тое і іншым жанчынам жадаем. У працы аддачы не толькі маральнай, і добра кішэні, каб ураз пацяжэлі. З каханым загадкавай быць, абаяльнай, канца, каб у шчасці ніколі не мелі. Хай радуюць вас поспехам дзеці, каб муж бег дадому, як быццам на свята. Ні сварак, ні звадак не трэба ў хаце, а ладу і згоды, як болей багата. Ля хаты хай радуе вока машына, ды самай навейшай, апошняй мадэлі. Машынай кіруе заўсёды мужчына, а вы каралевай, каб побач сядзелі. Яшчэ пажадаем найбеднейшым дамам усмешак, здароўя, прыгожых абновак і цэнаў на іх, маленечкіх самых. Дадатак яшчэ незайздросных сябровак. Хай мары збываюцца і пажаданні. Хай днём сакавіцкім не скончыцца свята. Хай самыя лепшыя в свеце мужчыны і ручкі і вусны цалуюць заўзята. Дзякую. Я хочу пожадать усім присутным, каб сённяшнім днём кожнаму з вас у сэрца увайшоў маленькі кавалачак паэзіі і застаўся там на доўгія гады. Шчасця вам і поспеху. Паважаныя сябры, для вас спявае вакальны ансамбль Гродзенскага гарадскога цэнтра культуры «Фабрычны каларыт». Сустракайце! Вымывает
волнением даем слово одному из самых запотребованных читацкой аудитории поэту, прозаику, пародисту и гумористу, человеку невымерной энергии и задору Петру Сяминскому. Цікаво, що він нас сьогодні порадує. Когда я обычно на сольных концертах выступаю, то говорю, что когда начинал свою творческую деятельность, писал о чем угодно, только не о любви. И вот сегодня я попытаюсь прочесть 2 стихотворения не о любви. Хотя уже сидя на стуле, уже начал сомневаться. Итак, первое. Солдат проигранной войны. Ко мне приходишь ты ночами, пещеру осветив свечами, на вид всегда ты еле жив, дубину в угол отложив. Твой панцирь, что прожжен огнем, все тяжелее с каждым днем. Ночами видишь ты картинки, наш хрупкий мир на паутинке, небеса в злобные умы, рвем паутинку эту мы. Ты, бывший гвардии солдат, хотя и сам тому не рад, мой кавалер, на миг любви, забыв бои, меня зови. Пусть чешуя твоя цветная, в закатном сумраке мерцая, опять напомнит в темноте разрывы ядерные те. Светает 23 век, проснись же, бывший человек, какой бы ни был, ты же мой, участник Третьей мировой. Не о любви. Но когда я писал не о любви, моя главная тема была космос, фантастика, вот кое-что оттуда. Эпилог звездолету любви. Опять. 2 корабля на курсах встречных пронзали мира пустоту. В эфире заводились речи с пилотом на чужом борту. Неделю, месяц, пару лет сближал межзвездный интернет. Посланца солнечной системы, тонувшего в потоке грез, с инопланетной юной девой. Где встретиться? Один вопрос. Нарушив графики полета и к траектории ракет, шли на сближение 2 пилота. Любовь ума затмила свет. Минул стыковки миг томящий, в мою каюту входишь ты, и 8 щупалец блестящих, 5 глаз несут из темноты. Ползешь навстречу мне, виляя своей единственной ногой. Лицо, что на живот свисает, пугает щелью ротовой. Визит окончен, страсти, где вы? Любви развеян ореол. Писал компьютер образ девы, чтобы с ума я не сошел. Ну, меня обычно вызывают к микрофону для этого. Не надо, все, спасибо. І знов ми запрошаємо на сцену Людмилу Антоновну Кебіч, але тепер не у якості керівника письменницької організації, а як поетесу і автора шматліких книг поезії. Коли ласка, сустракайте. Я прочитаю 2 верши. Один про наш любимый город Гродно. Лепший город. Перабираю в думках городы, куды паднойчы з'ехаць захацела. Ад спраў бясконцых, стрэсаў і нуды, ад стомленасці і душы, і цела. Так хочацца, бывае, уцячы са звыклага жыццёвага раскладу туды, дзе ты самотны, ты нічый, нікому не патрэбны і не рады. Венецыя, але там шмат вады. Парыж была, ды ён занадта шэры. Рым вельмі вечны. Мне чаго туды? І ў Вене недахопаў бачу шэраг. Сябе на думцы зноў і зноў лаўлю, што з'ехаць, а ніколі не збяруся, бо толькі Гродна
всей душой люблю куточек унікальный Беларуси. Тут буду отбивать свои следы, жить радостно, пявуча, светло, годно. Мне іншыя навошта гарады, калі на карце свету ёсць мой Гродно. Верш называется «На Беларуси ёсць паэты». На Беларуси ёсць паэты, які былі спакон вякоў, не ведаюць ніякіх кветак, апроч, вядома ж, васількоў. Не прызнаюць ніякіх дзіваў, апроч радзімай стараны. І льюцца вольна і шчасліва іх вершы на прасцях вясны. Не вабяць іншыя іх сцежкі, апроч мядовай, лугавой, дзе можна зорачкі, арэшкі да ранку лушчыць па адной. Не квапіць іншая іх доля, апроч тае, што ўздымець свет. Народ, радзіма, сонца, воля. Вось гэтым жывіцца паэт. Дорогие сябры, наш вечер наближается до своего логичного завершения. И самый час дать слово члену Союза письменников Беларуси, кандидату филологичных наук, доценту кафедры белорусской филологии Гродзенского Державного университета имя Янки Купалы, литературознавцы, поэтессе, критику и прихожей женщине. Мы запрошаем до микрофона Алину Сабать. Добрый вечер, шановное господарство. Сусветный день счастья, день поэзии, день театра. Гэты чароўны перазоў таких прыгожых сакавіцкіх святаў насамрэч дорыць вось гэтую небаўзлётную мару далучыцца да хараства. Просто апынуцца ў гэтай утульнай камернай зале і адчуць магію радка, музыку слова, пералівы тонаў, паўтонаў, тое, чым жыве паэт, тое, з чым паэт ідзе ў свет, і свет прымае паэта. Што ёсць паэзія? Паэзія – гэта дзівосная мова багоў ці бажэственная стыхія. Паэзія – гэта шыкоўная, перажытая і пражытая мова душы. Паэзія – гэта непадкупная мова думкі і нават маўчання. Зрэшты, паэзія – гэта не толькі тое, што напісана. Жыццё таксама ёсць паэзія. Паэзія жыцця, імкнення пазнаць гэты свет і сябе ў гэтым свеце. Імкнення цаніць кожную хвіліну жыцця, кожны міг жыцця як найбольшы Божы дарунак. Як напісана ў класічным апокрыфе, добра быць коласам, але шчаслівы той, каму дадзена быць васільком. Ну што ж каласы, калі няма васількоў? Інакш кажучы, нашто людзі без памкнення да прыгожага? Тэатр паэзія, святая святых. Усё жыццё тэатры, сказаў аднойчы Шекспір. А наш беларускі паэт, народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін удакладніў: усё жыццё паўтор камедыі і драмы, і чалавек, актор таленавіты самы. Тэатр і паэзія, паэзія і тэатр, як зоркі-двайняткі, непадзельныя, неразлучныя. І так падаецца, што сапраўдна прыгожае ў тэатры паэзіі гэта не толькі бляск, расхожа дэкарацый, але гэта тое, што далучае да невытлумачальнага. Гэта тое, што будзе у чалавеку, абучае душу, зрэшты тэатралізацыя майстэрства, далучыць чытача да паэзіі, зразумець сябе,
Зрэшты, місія паэзіі у тым, каб не ўзбуджаць, як здавалася б, а місія паэзіі у тым, каб будзіць. Тэатр паэзіі Вікторія. Мне здаецца, безумоўна, гэта культурны рэнесанс нашай гародні сёння. Тое, што далучае да высакароднага, чуць, бачыць душой, сэрцам. І мне бачыцца ў гэтым вялікае пакліканне. Сёння мы пачалі тэатр Вікторія менавіта самой аўтаркі Вікторыі Смолкі. Пакліканне ў тым, што сама аўтарка, творчае дарэнне Вікторія якраз і распачалося з беларускамоўных вершаў, прысвечаных Максіму Богдановичу, маладому паэту зорак і неба, паэту кахання, паэту, калыска якога з'являецца наша гародня, паэту, дзе сёння бліз стаіць музей Максіма Богдановича як беражніца, ахоўніца духу паэта гэтай эпохі. І 100 гадоў назад прамоўленая Максимом Богдановичем «Я хотел бы споткаться с вами», промовленая поэтом, многими незразуметым у свой час, гэта заклик, гэта запрашэнне да роздуму. «Я хотел бы споткаться с вами», споткаться с усімі нами і з кожным з нас, хто шукае, цитую Максима Богдановича, красу і светласць і прастор. Няхай жа гэты шыкоўны тэатр паэзіі Вікторія сапраўды ў нашым каралеўскім горадзе над Нёманам якраз у хуткім часе, у лепшай будучыні стане домам паэзіі. Тым домам паэзіі, дзе кожны тэатрал, выступоўца ці глядач можа сказаць: «Паэзія, душа моя, у маёй душы паэзія». Со святым, сябры! Шановные сябры, я думаю, что день был не апошні, что развітанню, пэўна, не настаць. Я думаю, яшчэ не раз гародня такія святы будзе святкаваць. І будуць зоркі віснуць над сталамі, натхненне голаў вераваць, бы млын, і што надоха застанецца з вамі сяброўскі, шчыры, паэтычны ўспамін.
песня у выканании Ивана Войтовича, солиста народной эстрадной студии «Миллениум». А мы развитываемся с вами, сябры. До новых встреч! Будем вельми рады бачить вас на наступных импрезах Театра поэзии «Виктория». Сачите за объявами.